سر بمجرم میونداری مامۆستا محمد علی ابراهیم دەمێ پۆلیتبەریا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریە کردیا مامۆستا محمد دەم باش بەریا هەموو شتێکی وەکەکو هاتیە پشتڕاستکردن ئیدی دانوستاندن ئەنگونیزیکبوون نابەرا ڕژێمە ئەسەد و تورکیادا بوونە ڕاستی و کارش بۆی وێ چەندە تێکردن و سەرۆکن استخباراتە هەردوو وڵاتان جوینان دەکەن. ئەم نزیکبوونە ڕژێمێ و تورکیا و بەردەمبوونە سیاستە پێدێ و باسکن پێکەکەی ڕۆژاوای کوردستانێ دەبەر بگشتی خستیە بن ماترسیەدە و گۆری کوشتەوەکات بژن ماترسی وێ هەبێت وەردە پرس ئەوە پێویستە چوارێکردن حەلێ بەدیل ژێ قەسەدێ و پێدێرە چیە هەتاکو و ناوچە بگشتیش کارەساتان وەرە دوورکردن و مڵەتەوێت تێدەوەرێ پاراستن. نەمێ وە کارماندێ ئارکێ و تماشاوانە هێژات هەوایی خێر و خۆشی بێت. بێگومان مەترسیên me berî ê xelkên hemiyê ji destpêka 2011 û 2012 şoreşa Sûrî tawek îro neek helwestiya mala Kurdî tevgera Kurdî. Ew kar gelek hatkirin û ew hevpeymanê navbera me da ji bûyî em va rojên niha pêşiya Kurda tên û nexweşî pêşiya me tên me bikarî biya tecawuz bikire. Mixabin ev matirsî berdewamin tawek îro tevlo ew hevdîtin û guftûgoyê navbera me wek û Encûmenê Îjtîmanî Kurdî wek û peyanekê ji du salê bihorî de û pêdanê ew hewldan hatin kirin ji bo êk helwestiyê ji bo êkrêziyê ji bo rêveberekî xweser karek hevbeş muşterek wek û Kurdên Kurdistana Rojava. Em bikin ji bo rehetîgî derdora wên ji derva Sûriyê ew tên naskirin dewletên derdor em rehetîgî ji xelkê re bidin kirin em xelkên Kurdistana Sûriye û xelkên Sûrî tevayî hemî opozîsyona Sûriyê got em û ev levhatin navbera me da em bikarin karê xwe pêş bêxin û em bikarin Sûriyekî pêşeroj hevra hevbeş em bikarin ava bikin û cihê me Kurda têde hebe wek û pêkhatîkî serekî wek û netewek serekî netewa dudiyê Sûriye li ser astê Sûriye. Ji ber wê jî bi rastî ev peyanekê û peyedê û kewadirên ji qendîl hatin rişt bûyîn ku ev levhatin newerkirin. Mixabin cî esefê de ku nehate pêkanî ji ber wê jî encamê wê me ziyanin mezin danîn Efrîn ji dest çû, Girêspî ji dest çû, Serêkaniyê ji dest çû tawek îro jî ew gefên hel ser Kurdistana Sûriya tên kirin û hên jî ev layanên dî peyanekê tên avkirin peya de qese de hê rojdin ser wa karê xwe tenê dibînin û van pêkhatî مامۆستا محەممەد vê yanî pêde we her enekese çend hewlda pêre danûstandê bike ya Kurdî Kurdî bi ser bike belê ew roj dibû li ser tekalîbûnê de desalatdariyê de xwe pê ve kes nedîn niha pêwîst e çwarêkirin heta ku helekî bedîl dever ji metirsiyê dûr bike vê çi mebesta min jî mebesta me em got naskirin ji bo em gene vê qonaxê ev qonaxa ku encamê wê vê em bedîl bibînin hilûl ka çi ne nerîna me da em wek û Encûmenê Îjtîmanî Kurdî em wek û pede kesê dîtina me di Kurdistana Rojava da wek û karê hevbeş bi hemî pêkhatên deverê re werîkirin. Em bûnin ya durist ew ku qesedê peyanekê ew layanên dî li xwe vegerin û lêvegerekî ji xwe re çêkin ji ber em zanin ew mihanê ew bihanê ku niha Tirkiye li ser rijit heta wek îro didin dest wa. Ji ber wê jî metirsî li ser Kurdistana Rojava tê kirin. Ta ew rijd bin ser wa bihana wa karên xwe yê tê kirin û keenu Tirkiye kar dikin nel Sûrî ne nel Kurdistana Rojava ne ev nexweşî û zehmetiyê bi ser me dabin. Ji ber wê jî te anî ziman berî niha û va rojên bihorî da hevdîtin navbera istixbaratên Tirkî û Sûrî da tê kirin dexme û re xelkê hemiyê diyare dewletên mezinin ev dewlet herdem li gorî bercewendiyê xwe kar dikin ne li gorî mesalihê şuûba ne berê bi gorî xwe ne li gorî bercewendiyê xwe lê em ka wek û Kurd em çi dibînin dîtina me jê re ev karê îro werê kirin wek û enekesê cihê xwe di mal da bibîne wek û bedîl ew heger peyanekê li xwe vegere ew hîwar û guftûgû werê berdewam kirin li ser avakirina rêveberekî xweser muşterek hevbeş
ناورا مدا وگو کرد او پیکاتی دیتر وگو عرب وگو ترکمان و خرستيان والى اخره بحميد حبرا كار بيجن جبوي ام بيجين قناخ ام حبرا حبش بكارن البيشيا ومسرا دبسكن بيزانن بيكاتين ما وقو حالا سياسي وقو حالا لشكريجي او لشكري قبسر انجمان اجتماعي كردي و جه خوحنا قو كاربن ويدا فري برافانيا ويبيجن باراستنا ويبيجن خلقي ما وري باراستن جبر چنگو خلقي کردستان روجاوانا لوید کار بگن جه خال سر آخا کردستان روجاوا ببینید. اما حالک لشکری باوریا مدا اف رازبین رازمندی گوی وری کلنج عالیه دولت زور حزب و دولت پیوندیدار انو خلقین بسر انجمن اجتماعی کردی و تشتین خراب و دست واب خوینا سوریا نهاتیا لو تاندن و خراب کرن. باورن و ارینی گل سر هبه. جبر ویجی ام باورن انجمن اجتماعی را واپی کاتین گوب سروا و خلکن دوره گوب حبرا بکارن ریوبرگی خسر ادارگی مشترک واپی کاتیا امی بکارن باگف و نخوشی و تهدیدات سر دوره داتین امی بکارش کیمایی و واقعی بگین یان ور راوستاندن. باشا مامۆستا محەممەد ناین بێدرێ یەک جا ئاستەنگێن سەرەکە ینی پێدا و قەسەدەوێ ڕازی بن و ژێ وێ ناوچێ بەخشن حتاکو و ئەنە کەسەل گەر پێک هاتێن دەبەرێ بکار بە ڕێبەبەریەکە هەڤبەشک و جهێ قبولکردنی بێژالیێ وڵاتی نابدوڵەتی بە درست بکێ. باوەیەک ئەمەدا قەسەدە نابەرە دوو خیارە بێنەوێ دارە یعنی هەردووژی بنسبەتی و نزانم ئەو چەوات بینن پاڵ برەخوانە تەخمین و لەو هاتنێ تێنکردن یا ئیرۆ ضغطاتي كالسر قصدي فكشن قولي او اتفاقين برينها السر سو 2 كيلومترات ديرو سينور ببن اوها كار سر تيكرن وارينيل سر رخ روسا ورجيم سر كارتيو وقفين اي قفين تركيا سرها اف خيار جوا خياراتنا يعني اف ليفاجرا واج واحد وارو قفتو جوين نابرا وانا كسيدا لفاتنك بين كرن بيو كوادرين قنديل وايجدر بايهاتن خلق سوري بيانك وانا كسا وقو حالك سياسي بكاربن هبش كارجي بيجن ابوارن واريني ورازيبين ووريكرن وفان الزحماتيه ومطرسيال سر كردستان روجافا ورندير كرن باشا ما مستمرين تا اگر رببريه كبيرنجي تشب حتى شرادك ويش عاليه ولات نافدولتي وينزل هز و پشتوانيا وريكرن حتى كو بكاربن خو بگون جين انگو بكاربن ونافچه بريبن يعني نها لنافچه سر سنوري روجافا كردستان نافچه سنوري بيجن كو تشكدارن رجيم وگرن اگر قصده وكشي چه هزك باشا گنجاوا و تبع علي نافدولتي سر رازي بكو وگري ونافچه سنوري روجافا كردستان باريزي باوریا مدا پیشمرگی روز وگو پیشمرگی ناسکرینه هزن دجی تیرورینه هاتنه ناسکرین سر آرسی جیانی توایی چه پیشمرگی و چه لشکر روز همان دبابتی دا الحمید را هاتیا ناسکرین دجی ترور و ترورستانه اوان ها تی قبیل کرنش آلی هزه تایبت امریکی از بارم وی رازبینی دو واهبه و پیشمرگی روز در باز به کردستان روش آوابل سر واسینو راج بوی اف دولت دردو تایبت ترکیه ممکنه راحتی رخواجی شبه نور سر اساس اوی نشر کلی ترکیه بن بهتر بو بخواز من خلقین کردستان روش آوا به همین اونو بپارزن ما بس تاوا کردستان سوری دا بجین گل خلقین و پیکاتین وی اوه هاوی راحتی چکیم بارن بابت هری باش بو بکارب جه بگیر و باگفا سر کردستان روش آوا وری کم کرد و با مطرسیا بدن راست کردن راه کردن ام باورن لشکر روش همان جوی کرا باشتره و پیکاتی تر به و رازمندی خلقی جی سر هبه تایبت امریکی از بارم دمک درش او سر و مسئله و راحتی و قبول کردن واجهه باشا ما مستعدين ما بيجن برسا جرين دفردا أوا أنا كسو بك هاتين دبري و بكاربن كو نافشي بريبا بن أزمونا و هبي و چه زحمتيا بين حتاكو بكاربن نافشي بريبا بن باريا مدى أنا كسو بك هاتين دبري أو طاقات وإمكانيات هنا بكارن إدارة دبري بكن يما أمنا بيجن أنا كسي بلا بياناك إلغاء بكن وقو أول سرد شغلن ام باورن گو ام بکار بحبش بحبرا بکن باشتره اگر هاتو کو نکارن و درفتش انا کسی رابه و پیکاتین دوره
او امكانيات وطاقات هنا بكارن اداره دبره و پاراستن و حمایت دبره جی گەلێک سپاس ji bo مامۆستا محەممەد علی براهیم ئەندامی پۆلیتبەریا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا گوتم ڕەوی گەلێک سپاس.